moji politički stavova i ubeđenja. Konkretno, da li ste nešto uradili, da li ste nešto učinili? Da, organizovao sam demonstracije protiv srpskog režima u Nezavisnoj uniji studenta Albanskog univerziteta u Prištini i također sam bio kao politički sekretar generalnog političkog predstavništva učeka ovog Jednooslobodilačke vojske Kosova. I za koje su krivično delo osuđeni? Boga mi, ne znam, mislim da je član 116 iz zakona, takozvanog zakona Srbije. A na koliko? 15 godina. Šta ti znači takozvani zakon Srbije? Ja ne priznam taj zakon. Taj je zakon u službi režima Miloševića. On stvori zakon takav koji mu udovolji da što više ostane na vlasti. Zakon koji se primenjuje na Kosovu i Jugoslaviji je donet mnogo pre nego što je Slobodan Milošević postao predsjednik. Prema tome ne može se reći da je to Miloševićev zakon. Sve što danas se gradi na sistemu Srbije i Jugoslavije koji danas postoji tu, sve je to u rukama Miloševića i svi ja ih tretiram kao izvršioce njegove politike. On je monopolizovao sve i prema tome tu nema mnogo šta da se priča. On je, ja mislim, posljednji ostatak fašizma u Evropi.